Ram tana thopui du tak tua chung ko than jong jong te ama sain lal pai so ngin chibai ka bu ka cheu tun tu ma hian missions department in thil thar ni danga kan na ti ngai mi alo rising day thu cha kan share chuak dona hei he awm zia te ale athu cha te kan sei chho anga ti chuan in hei aman dan tur te po ro man na ala om lova rising day kan mana hian ram thim rong bona in toy thar na te in fui chak na te chutiang ni ta na chuan kum danga kan lo man theina turin tun tuma hianin bul kan tran don ani a hei hi avai khatna ani a hon a bichila wangin to chung tina chiar chu turte ale kha kan sem man lova ti hian pennet kal tlangin thucha kan puang chok don ani kum sang ko som sari pani February ni som ni panga a United Pentecostal Church of Northeast India Executive Board voice on pariat na chuan tharau bo sengkhom na konga chakzoka ke ko sanin ke kan pen thena turin ti in missions department he alodina department din ani ang takin ko san chuan he department kaltlang hian tharau bo sang tam tak alo sengkhom to a tuna hian aseng lut mek zel bok ani tin kum hlui sang hi som ni pani November thla a khan general conference rualin missions department hian kum som nga na golden jubilee po ro pui takin alo mang to nge ani kha the chuan general missions department chuan department kan din ni tak February ni som ni panga hi kumtin rising day atan man ni to se man ni se ko than office zong apo official holiday atan man ni to se ti in arela chu executive board a thelutin executive board in milorem ti sakta ani chu ti chuan February ni som ni panga sang ni som ni pathuma tang hian kumtin rising day hi man to tur alo ni ta a to chung ko than zong ten he ni hi kumtin mani rem hriat anga ursun takalo mang turin kan ngen cheu ani kan seitang khan aman dan tur chip chiarte po mumal zo kin nakina kan la duang chuak anga chutiang chuan he ni hi February som ni panga hi kumtin rising day atana man tur ani a he minia hian ramthim lama ke kan pen na ko chak zoka ke kan pen theina tura infui chakna ni atana te fundraising ni atana tele thil kong sang khatiang lama infui phunna atana khan mantur ani a ti chuan tun tum sang ni som ni pathum rising day bek atana ko than ho ne na thu ka cha du chu hei hi ani pakhatna chuan general missions department in moto kan neya kan logo po azialan ani a to reach the unreached ti hi kan moto ani a chu rombung som panga chang som ni pa khat thu lak toy ani a rombung som panga chang som ni pa khata khan a chan chin la hril na ngai lo mi te chuan an mu anga la hrengai lo te chuan an hria ang ti ani a chumi chu attaka alo thlen dik zel theinan tan la thar zel turin ko ran hote kain cha kain nge tak me ani te chuan chanchin tha a thlen to na mun ami te en kolpa chung zelin chanchin tha in ala thlen lo na mun kil khor jok te mun hla jok te thleng zel thei turin vena hian ko ran hote in buai sai tharang uti hi kan in cha tak me ani apani na chuan hetia missions department rising day kan man atang hian ko ran hoten tharau bo chan chuna le veina ko chakna le phuna thar lo nei la ila mi puite point tun hmang khan thutlung isei war thar leng o ten apathum na chuan bu fai tham chung chang hi kan sei du a ram thim rong bo na atan kum engma zat kalta atang nga kan bu fai tham mun thuma thena mun khat general mission sa alo lu ta hian na satakin missions rong bo na achoi ka nga hei hi kan tin tun na poimo berte zinga mi
alo ni chota ani notice India district sang atanga thanem ngai taka bu fai tham ron chung lu thin tu zong te ne la lalpai su mingin lom thu ka sei tak me ani chuti rual ero chuan bu fai tham a hian tran ila thar sau zelang oti he kain cha du a rorel na sangin alo pastor ong khan tual chung bu fai tham kha mun thuma then tur ani a mun khat kha tual chung chan pual ani anga mun ni kha distrika alut sawanga chuta tanga mun khat chu general mission sa hian lut tura rorel na sangin alo pastor alo rel to ani a chutiang chuanin kumeng mazat kan local to a hemi hi zom dikra ram tum tu le thanem ngai na te pung deuh turin ko san hote ka nge na ka cha tak me cheu ani apalina tana chuan PIM le missionary sport chung chang he han sei le ta ila partner in missions PIM kan ti hi chanchin tha sil rongbona telvena lali suwa thupe ro pui lali suwa missions ti lo ting tura thok tu te thok pui vena ani a missionary support kan ti hi tharau lam in do na fila a front line a aral matonga te kan missionary te mamo sang phuruk tura tan kan lo lak ve na hi ani chuwang chuan apoi mo tak zeta na tho tu na awanga chanchin thasila wak chu ve man lo te tong thiam lo awanga sil ve thei lo te tin chanchin tha sil ve do sia sil thiam si lo ten kan sum le pai thlatina cheng zanga te cheng sang khat te cheng sang ni te te a kan lo tho ve khan na tul dang tam tak thok mo chungin tharau bo seng khom na kan lo tel ve rang ti na ani ta a chuwangin ko san hote department sang te mi puiten he thil hi inti mu zel ila awa thadon te lul em chutiang tur chuanin ko san hote kanin ngan tak me bok ani hemi chung changa hian thale zung le sum le pai tam tak petu tlang tina unau te hena lalpai so mangin lom thu ka sei tak me bok ani tun kum hlui sang hi som ni pani a khan PIM missionary support petu he mi mal te department te ko san ang te in zathum som thum pariat zet kan neya aro pui tak zeta kan lom tak zet ani he in ha thoro pui tak hian nas takin lal param atizawa ram thim ram rova lal pa mi thiang hlim lo pung ve zel ten an mo chi sang te le pathian an fakna tu le ama an biak ve na tur biak in po an nei me zel ani he PIM le missionary support te lo hian kan budget hi akim thei to lova hemi rin chan hian rom han na po siam tel zel ani a tun kum sang hi som ni pathum atana hian PIM le missionary support bi ka mu tur hi budgeta noi som thum chuang zet mai rom han ani a chuwang chuan mi puiten thei to potan kan lak apoi mo tak zet ani chung awang chuanin he PIM le missionary support kan ti hi top san mai thei ani to lo he rong bol na poimo tak mai veitu hi kum ten kan pun deu angai tlat mai general missions noya lo ne thok tu he mi za som thum pasari zet kaloni ve to a chung mi te thlatin lo chu noi som ni chuang noi som thum don alo ni to a lo le thil tul dang atana kan man district in a budget kanin tukte fil atang som pakhat te bu fai tham te ba ka PIM le missionary support hi apoi mo tak zet ane he PIM le missionary support po hi missions department in kanin tun nun na poi mo berte zingami ani a chuwang chuan mi puiten thei to chu in a thei anga support lo pezel turin kanin cha tak meu ani
chân chim cha sil na konga tha tho tu le missionary te tha ti chak tu ra ma mo pe tu te hi tual chung te bial te district la department sang te le mimal tina tang hian ipung deuh zel teng u khai thale ngai taka lo tho to le tho me tu te point tha thla mai lovin tin alati velo te point all mai tum big hek lovin thanangai takin ke ipen tlang u tin kanin som tak zet ani ram thim ram rowa tlarau borol meten Makedonia rama lo kaila ke ni min puiro ti in min au mek ani lalpan ma som cheu ro se